sa mubebi muṅwe na muṅwe wa vha na tshifanyiso tsha zwine wa tama ṅwana wawu a tshi vha zwone. Kha vhabebi vhoṱhe vhane vha khou lemedzwa nga vhana vha sa vhathetshelesi, vhana vho ḓidzhenisa kha zwiito zwo shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi, ri na thandululo. Khuwelelo yashu kha vhabebi vhoṱhe ngei fhano ha Team Makongoza Disciplinary Camp ri khou ṱanganedza vhana vhoṱhe vha zwiito zwa mufuda uyo. Fhano ha Team Makongoza ri na vhaambi vho ya nga u fhambana u itela ndayo dza ndulamiso kha ṅwana wavho. Vha dovha hafhu vha gudiswa na u tshila zwavhuḓi na vhaṅwe vhana khathihi na u ṱuṱuwedzwa kha sia ḽa zwa pfunzo. Ha Team Makongoza ndi hune dakalo ḽa ṅwana wavho ḽa tou fhufhuma a ḓiphina na vhaṅwe vhana. Ri na vhaḓivhi u bva kha zwiimiswa zwo nga u fhambana hu itela vhana vhavho vha songo dzula na ṅwana a tshi khou vha tambudza. Ngeno vha Team Makongoza vha hone. Vha Team Makongoza ri tou vha phindulo yavho. U ṱoḓa u ḓivha zwinzhi kha vha kwame kha nomboro dzashu dza luṱingo dzi tevhelaho 072 402 0392 072 402 0392. Ngeno kha WhatsApp vha tshi ri wana kha 066 375 7132 066 375 7132. Team Makongoza Disciplinary Camp, your last hope.